tujye kwakira umushumba. Amashyi menshi cyane twakire umushumba. Gatopa. Amen. Amen. Turishimye cyane. Ndashimira ababyeyi basigaye bazana abana mu gwenya. Mubwira ze musuhuze. Bite? Ko atari kuvuga imvuga ifaransa gusa? Okay. Okay, reka turabyorosha. Icyo umuntu adashoboye azayemera. Bamwita nde? Tiana? Oh, arakomeye. Yiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Yasetse yabyumvise. Niwe mutoya. Reka nsaba ababyeyi bahaguruke tubashime mukomera amashyi. Reka nsaba ababyeyi bamuko. Muri tegura kumukurikiza undi se? Kandi mbona papa watwite. Amen. Turashimira harya na Orejande Gasumuni. Imana iguha umugisha. Kansabe uhaguruke upepera abantu gusaga gato byoroshe. Arakoze cyane. Uyu mupapa tumuzikera wenda ashobora si muto ariko sinamukuru cyane. Ako ni byiza reba ukuntangana kandi tuzi ko uyu muntu ashaje uko agenda asaza niko agenda wenda abanka mubi mu maso. Ako urabona ko iwe akiri mwiza. Bikwibutsa mu busore bwe ubwo yasagate. Ariko hari umujene ubona pa we wambaye imifuka haguruka. Ngwina. Hari umujene ubona ku myaka 28 usa gutya ukibaza azasaza asagute. We igaruka pa. Reka mbereke. Umwana koko. Mu buzima busanzwe ndasuhuza gica ufite ngo album. Bayita igikoko. Aligo. Mana we ayi gica si umuhanzi gusa ahubwo ni n'umusazi. Pa bayita Aligo ni ke kirimi. Nzanira mikoro hano. Arukuntu azasobanura amaherena ye. Haguruka pa. Haguruka. Iryo herena ry'iburyo bagita gute? Banje kubasuhuza. Ni wane? Life is Gucci every day. Yes sir. Kipine Kilingi. Aye umazuru. Ariko. No. Reka nsabe nariyo mumpere mikoraze hano. Aye umazuru nje hari ukuntu nasomye mu Bibiliya
bambwira ubusobanuro bwayo. Kadusome mu izina rya Yesu. Ni imigani kangahe? Imigani 11 11 umurongo wa 22 haragira ngo umugore w'uburanga bwiza, umugore w'uburanga bwiza utagira umutima, utagira umutima ni nk'impeta ya zahabu, ni nk'impeta ya zahabu ikwirwa mu mazuru y'ingurube. Wenda pe mwitekereza ko amazuru ya Bushari wenda oya sibyo mvuze izanira. Hariya afande yagiye ariko hari undi mu afande wari uri hariya. Buriya mu gisirikare ari ikintu badutoza. Ziba wowe. Badutoza kuba abagabo, kugira umutima ukomeye no kubika ibanga. Hari umuntu uzi ko ndi maneko se? Hari ubizi? Oya nta ubizi pe. Ibyo sinabivuga pe. Kandi ndiwe. Sibyo? Mvuze ko ndi umusirikare, mbona ujye watwisa amagwesha. Mu zubahiro by'ureka musaba haguruke. Ngakura akagofero nabonye ufite akantu keza ku mutwe. Afite ni tentire ni vumbi. Wasenge stiyu igihe kinini. Imana n'umukozi w'umuhanga ayi. Ubonye umugabo ushinzwe umutekano mwiza pe. Irondo ry'umwuga rizokubera. Ko witangira ita mama. Hari kibazo ntwishimye haguruka nawe. Umuntu uzoza mbona ikibazo nzobamuhagura akowica. Hari ikintu Imana imbwira. Genda mu mwishurirwa kayisambonye utwaye. Genda ubyitoze utwaye inda. Umuntu wihevye kurumva ahubwo itarimo. Ndakanguye ahubwo ujari bisinziriye. Ndashimira leta y'u Rwanda cyane igisirikare. Ejo undi ni umunsi w'intwari. Ubutwari niki? Ubutwari ku bantu bemereye Yesu nk'umwami n'umukiza yavuye mu ijuru, asiga ubwiza n'icubahiro yari afite, aza mu isi kutwitangira. Ubwo ni ubutwari. Amen. Amen. Akomana. Ndangowe sinzoga n'esanse. Ari ikintu ushaka gushimira ingabo z'u Rwanda. Hari gahunda bari barazanye yo kurangiza segonderi ugahita uja mu ngando. Zirangando zaradufashaga. Nubwo tutakomezaga ku ikosi ariko zaturemagamo abagabo tuje hanze. Ugasanga nimbwe kwambuka umuhanda wambutse wihuse, wenda nimba utaje ugahura n'abagizi ba nabi wirwanyeho mu gihe utegereje irondo, ariko ugasanga umuntu ni umuntu w'umugabo. Ariko ubu ibyo bintu babikuyeho, nta ngando zikiba siko ngo basigaye bakora umuganda. Abagabo mutekereze ko ubu ngubu nyine abantu babaye ibigwari ku buryo umuntu w'umugabo ashobora gusimbuka igipanga akavunika. Urumva ko bigoye pe siko? Manager ni gute ntera burago kunama muri telefone? Mana abantu bose wakwanga ndabatangariza ko bazaseba. Birwa bavuga ngo nta musasi ufite. Ndabizi neza okay. Nta uzamera pe. Ariko ndakumenyesha ko vuba aha uzamera amahembe. Muri East Africa, buri gihugu cyose cyo muri East Africa gifite byibuze ibintu birenze bitatu, ako turavuga bitatu bituma
amahanga yose abimenye. Urumva tuzoroheje twahera ku Rwanda, muzoza muvuga rimwe mvuga ikintu kizwi mu Rwanda ku isi hose, kabiri mvuga ikindi, gatatu mvuga ikindi, tuvuga ikindi gihugu naco tugenda uko nguko paka birangiye, sivyo? U Rwanda twagiye made in Rwanda, Rwanda ati Rwanda Day. Umva ko ibyo bintu birazwi ku isi hose. Twagiye kuri Tanzania, umuceri wo mu Tanzania, inaji yo muri Tanzania, ino bazakoramo amandazi arya niki, ifarini, azamu niyo muri Tanzania nayo. Twagiye ku Burundi, indagara z'indundi, amaso y'amarundi, amamesa y'amarundi, n'amamesa y'amarundi. Twagiye Uganda, sida y'ingande, nico kintu kiba yoyo. Iyo sida y'ingande uzuyigwara warugwaye indi izayica indi. Twagiye hano ruguru muri hano Kongo, twagiye intambara zo muri Kongo, intambara zo muri Kongo zizobica. Mu Karasisi hari ababa bari gutera Karasisi, ico ni icambere. Hari abandi, hari undi buhagaze muri stade uvuga ngo iyo sibo yinjiye iyobowe na Colonel runaka, yitwa runaka, ayoboye isibo ya 9, ni ingabo zigwanira ku butaka. Ukumva ibintu bimeze neza, akinjira indi, izo ni ingabo gutya gutya. Bya bintu ntago biba iwacu twenyine, no mu baturanyi birahaba. Ejo bundi nabonye Akarasisi ko mu baturanyi hinje abambere, numva ravuze ngo he Mutama, ngo ico gikundi cambere cinjiye ngo ni ingabo zigwanira mu mazi, ngo ico ca kabiri ngo ni ingabo zigwanira mu kirere. Haba hinje abakane ngo abo nta muntu bazi ni bamaneko b'igihugu, ngo singura korode, ngo ntimwirirwa musangira agasururu muri santere, ngo ni maneko wa kintu. Murakoze cyane.